uporabnik na tej lokaciji uporablja že od leta 1986 v obstoječih dveh skladiščih kontejnerske palete, dimenzij primerne za kamionski transport, katere potem rekvizite vozi iz same lokacije skladišča do operne hiše v Münchnu. Tehnologija, katera je bila pa tle uporabljena, je pa bila prilagojena, da so lahko te kontejnerske palete specialnih dimenzij 9,7 metrov dolžine, 2,3 metre širine in 2,7 metre višine skladišči v avtomatski visokoregalni sistem, v regalno konstrukcijo v samem skladišču. V glavnem hodniku je pa tudi izvedeno 4-stebrno regalno dvigalo z vozičkom, ki skrbi za manipulacijo oziroma izskladiščevanje in uskladiščevanje kontejnerskih palet. Well, the Bavarian State Opera House is one of the most renowned opera houses in the world. And given the fact that they have so many excellent productions, they need space for storage. And we just opened here this wonderful hall with the ability to store here more than 900 containers of productions. And I can only say thank you to all the people and the companies that help making this possible here. It's sort of world record here. The cooperation was excellent, smooth, and everything was in time and in budget, so couldn't be better. Well, I think first of all the collaboration with Rico, which is the main partner in this construction, has been essential. They have the know-how, they have the efficiency, and they are a totally reliable partner for us. And this has been demonstrated already in the previous container space, and in this facilities again they have proved to be of an extraordinary efficiency, and they have been able to deliver a marvelous hall actually that is fully operational, and so that we can from the beginning actually we can totally rely on a very good delivery of the technical equipment. Ja, ta projekt je za Rico zelo pomemben, ker gre za resnično posebno referenco na področju avtomatiziranih skladišč. Celoten projekt je namreč narejen po meri naročnika, gre za skladišče posebnih dimenzij. No, jaz sem zelo vesel, da se ta projekt tako uspešno zaključil, da služi svojemu namenu. Za nas je bilo to velik izziv delati s tako ugledno inštitucijo v Nemčiji. Vemo, da je tukaj center v bistvu logistike, da so tukaj vsi naši konkurenti. Zato je še toliko bolj laskavo, da je Rico dobil to v tej konkurenci, tak prestižen projekt in da so vsi zelo zadovoljni z nami.